Banua Padang tarus ka Banua Halak, tambus ka Gadung parigi ka Margasari. Kampung nang Pananbayan ada di Tapin, warganya rakat ruhul rahayu. Dahulunya Sungai Tapin nang dirantau, banyak pendatang orang nang umpat baanda. Mulai pada tuan sampai ke pacucuan, bacari rajaki di pahuluan. Wayah baayun di Banua Halak, banyak nang datang sambil bahagia. Ka Margasari bacari tikar, maanyang purun balambar-lambar. Tari Bagandut itu ada di sini, kami melihat wayahnya zaman bahari. Adat budaya mesti tetap dijaga, jadi warisan nang baharaga. Ka pasar rantau